Rajya Sabha hi House of Elder Council of State Upper House ti te soi thina nia member om theizat maximum strength chu zani somnga ania chungzinga zani somthum pariat te chu thantlin elected members ania members som pahni te hi nominated members ania thantlin an nivelo ni hei how hi president na arwat te ania arts literature science social service a mithiam le miping tha khatiang chi kha president in arwat thina ni candidate te hian thantlin ni tur chuan quota an mungai ni quota chuenge total MLA divided by number of vacancy +1 ania Mizoram Legislative Assembly in MLA somli kan neya Rajya Sabha seat kan nei zat pakhat +1 kan divide chuan 40 divided by 2 ania nga 40 hi pahnia kan sem chuan somni aron chuak ta ni chumi chu +1 kan tilenga somni pakhat ani ta ni chu quota ani ta ni vote somni pakhat mutling kha tlinga puan tur candidate vote somni pakhat mutling kha tlinga puan tur ti na ni chu Rajya Sabha vote an thlak dan hi proportional representation by means of single transferable vote ti nia legislative assembly te Lok Sabha MP te kan thananga direct voting kha ni lo ni MLA te khan an du ber pakhata chau khan vote an va thlak lo ani tirnan MLA lo ni ta a candidate pathum man lo am ta candidate A candidate B candidate C tin lo da taila candidate A kha imi du ber ania mi du bera khan I first preference kha I vote anga imi du pahni na I second choice khan second preference I vote anga B lo ni ta se B a khan second preference kha I vote anga chuanin imi du lo ber kha candidate C lo ni ta a I third preference kha candidate C a I thak don ani ti chuanin candidate te tan first preference mu tam kha apoi mo ta ni candidate A hian first preference vote som panga muwa candidate B hian first preference som panga thawa muwa candidate C hian first preference vote som chawa muwa tuma kha quota mutlingan la omlo tina ni Mizoram State Legislative Assembly kha example ala mang taila tuman vote som ni pakhat mutlingan la omlawa tuma kha tlinga puan thai an la ni lawani chuanin second round a an lutang second round na chuan candidate C first preference vote mutlen ber kha pai to turani reject to turani second round na chuan candidate A le candidate B kha anin tum don ta tinani chu candidate C first preference vote tu te khan enge an second preference an vote ti kha apoi mo le tani candidate C first preference vote tu mi panga te khan an second preference candidate A an vote midang parukin an second preference candidate B an vote boka tichuanin candidate A vote nga an bellenga candidate B vote ruk an belle don tinani tichuanin candidate A chuan belkhomin vote som ni alo putanga candidate B chuan belkhomin vote som ni pakhat amudon tinani tichuanin candidate B in quota mutling ta candidate B kha tlinga puan turani Rajya Sabha MP ni tur hian kum somthum chin ni angaya India khwale tui ni angai bokani Lok Sabha le State Legislative Assembly te nena Rajya Sabha danglam na chu thia thai ani velo ni not subjected to dissolution ani Rajya Sabha hi Lok Sabha le State Legislative Assembly te chu national emergency kan ti te ram chunga boina om thu thila khan I thia thai ania tin I kumga dana kanin thang change nge ya kumga dana khan kan thiat nge yani Rajya Sabha ero chu thia ani ve ngai lawa chun zom pa ina kalani kum ni dana member mun thuma thena mun khat kha an retire thina ti khan chumlo chatlawin akal thina ni Rajya Sabha kha chu voting system a hian open ballot mangin vote an thlak thina mele te khan tulama nge an vote an thlak ti kha a hriat vek thina ni party tinin authorized agent an neya chung hne na chuan an vote thlak na tur kha MLA te khan an mu turani an mu phal lawe mo an thupe mo ni kha chuan an vote kha nge valita chiar turani lo ti na ni tuwang chuan cross voting kan ti ma ni party ni lo vote ang hi chu
i a om khat viawang Mizoram lo soile taila ruling lai Khan State Legislative Assembly a MLA somni pakhat an nei tlin kha chuan an party candidate kha tlingngal ang deuh tura ngai kha ni